Bismillahi Raxmaani Raxiim. Walaalayaal, waxaan sameynaynaa dikri markaa kusoo dhawaada janalkan Horgal Media. Anigoo ah Cabdilaahi ayaa idiin soo daynaya. Insha Allah dikriga ayaanu badinaynaa si Allah subxaana wa tacaala inooga raali noqdo, arrimaheenana ilaahay u fududeeyo. marka dikrigu waa lagu fara badan yahay. marka insha Allah waxaanu bilaabaynaa laa ilaaha ila allah. aabkan soo dejiso oo isticmaal. waa aab fiican oo kuu tirinaya inta jeeraad mataqaanaa samaysay dikrigii. laa ilaaha ila allah, 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 laa ilaaha ila allah. walaalayaal, badiya laa ilaaha ila allah. insha allah waxaa laga yaabaa maalin maalmaha ka mid a adduunka anoon joogin inay dadku ka faa'iidaystaan oo laa ilaaha ila allah uu qof dhaho ama laba dhahdo ama saddex dhahdo, aniguna aan adduunka ka maqana. marka insha allah waxaan rajaynayaa khayr, idinkuna ilaahay khayraadin siiyo. iina soo duceeyo walaalayaal, waa anigana insha allah mar kastoo qof kastoo arka videogan in mataqaanaa uu anigana iisoo duceeyo, isagana ilaahay ku anfaca ayaan rajaynayaa. assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu.